Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan arine. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nasulisugak ket day tatiga po no apay adanda ni napukaw ko ti babae nga ay ayatek. Bueno papagayam. Intay dinggan ti pakasaritaan ni Rene. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Abay akasta ka maten. Kasla maikul ko lang ka. Kan adayo akanayon tinakaiturungan ti imatang mo. Kasano day to yun, Rene? Nalugi mo tin tinegosyo. Kasano pa'y tibiyag taitan? Kasapulam ka ni ti kwarta. Ik-ikan ka mat. No agkurang, ibagam laeng, taagrimedyota. Pangusara maya. Umanay matititod mo. Ngam kastoy kadilata na kanayon. Dumaw-dawat ang laangan kan kay ti kwarta. Sa anak mo't amaawat kadagiti pag-aplayak. Kat okay lang mat kanya ka. Siyempre, kaslagasawatan. Kasarlaangan ti kurang kadata. Awan pa'y mat ngamin umanay apagkasarta. Ngam karkaro asaan ta ang makaurnong no awan mo't trabaho. Sakit agag-agas pa'y ninanang mo. Kat anya ngay nga rod ti mabalin no awan pa'y trabahom. Kaya't ko ti agabroad. Anya? Apay, saan mo akayat? Saan ko maa? Ngam, no iso ti pakaragsakam. Apay kit din asaan ka suportaran. Pagabroden nak nga rod, tapno makaurnong ta. O sige, no day ta ti pagayatam, apay kit din asaan. Anya? Agabrod ni Ellen? Wan ka no, manang. Ay, nasayaat mo. Tapno saan nga kulkulong lata ni Jabalayo. Sipod na lugi ti negosyo na, di matuna yan rumrumwar. Nasakit tinakam na, manang. Ken, saan amapnak nga ikaklatan iti kwarta. Kaya't nakano ti agtrabaho. Katwan awan mo't ngamin anak yung tapno da kumapakalinlingayan na. Kaya't kukumamot manang. Saan na pa'y siguro at tiyempo? Sana bale? Addan tulat tamot siguro Nanang, at tuyin dagiti agas yo. Ay, apay agim matang ka man, kat adda apay mat. Tapno saan kayo ang maibusan? Pati kayat ko, ado tistakyo. Agyaman ak nga rod, anak ko. Ni Manang Carmenton ti kadwayong agpa-check up. Apay, ni Ellen ngay, nauman amang kadkadwa kanyak. Ni Nanang mat, tila ibagbagayo. Apay kumangay ang mauma. Apay nga rod ani Carmit ikunam amang kadkadwa kanyak. Nanang, agabroden ni Ellen. Anya, agabroad. Nanang. Ay, apay ngay apalubusam. Katuan tawan mo't nga rod trabaho na. Apay, di mo kabailan nga ipaay dagitik asapulan na. Kabaalak, Nanang. Ngam saan kami nga rod ang makaurnong? Ay, marigatan ka ano pumanaw ni Ellen. Apay kumangay ang marigata na ka. Nga sino nga'y ti mga sikasukin ka? Ti mangilaba kadagiti kawus mo. Kabaalak, Nanang. Sa bali matlataan no adda ni Ellen ang mga sikasukin ka. Bayan tayon nga agtrabaho, Nanang. Tanwad dalaang dito'y balay, maas-asiak, tamalmalday. Ken, kasla ka na yun anaunag ti pampanunutan na. Ay, kasta ka day. Nanang, gapon sa iti panakalugi ti negosyo na. Isu abay antayo latan nga gabrod, tapno makailiwliwag. Kat alangarod anak ka. Addan passport ko rin Baragsakan parakan ka, Ellen. Rugyakon ti agaplay. Itapay laeng, maragsakan akon parakan ka.
Agan anad kanto no sa dinuman a lugar ti papanam. Agyaman nak iti amin at ulong mo rin eh. Si Kamat. Idiadaan ka, kat si Kamat tinang tultulong kanyak. Gaputa kasta ti agayan ayat. Give and take lang. Kat pagyamanak, tanam-amok ti kaskan ka. Saan kanto pulos nga isukat? Promise? Promise. Kasta ka kadimat. Siyempre, si kamot lang ti makagapo no apay akayat ko ti agabroad. Maasya na kan kang agtrab-trabaho. Iso akayat ka at tulungan. Alang arod, tapno makapagkalay sa tanton. Nanang, nagpawit manan na Ellen. Mapan ko ibang ko. Nasaya at dayta anak ko. Ibang kom ti ipaw-pawit na, tapno adda maurnong yaw. Dayta talaga ti planok, nanang. Diyak kayat akisayan ti ipawpawit ni Ellen. Una anak ko. Nagbanugan na mo't dayta. Unanang, tapno daras kami makaurnong. Kat saan ton ngagsublipay. Una, kay at kumutlaeng no adda ditoy ni Ellen. Tamasikaso na ka, anaimbag. Kentap no adda kadkadwak no kasya nga adda papanak. Saan mo't unay ang makarwar ni manang mo, tadda mo't baby nga anak na. Isa maikawa ak iti kaawan ni Ellen. Aganos tayo pailaan, nanang. San abale, sumangpet to. Hi! Hello? Kabarbaro ka dito opisina? Wen, siya gayam ni Cynthia. Siyak mo't ni Rene. Nabayag ka din dito eh? Wan, may saak ka dagiti kabayaganan ditoy. Apay ka di? Kasta ka di? Adan asawa? Adan, ngam aday di abroad. Oh, long distance relationship? Wan, ngam okay lang, mat. Tinapatag, adda talak iti tunggal maysa. Sa bagay matkat di Kaadwan ngamin a long distance relationship kat madadaal ti relasyon da. Depende dayta. Dakkel ka di ti panagtalak may ti asawa? Siyempre, saan nakabas tayo sukat tayo jay? Hangga po tulagan mi. Anya ti tulagan nyo? Agkalaysa kami, apaman ang makasangpat. Oh, kunak man no asawa mo. Akwa. Kasarlangan ti kurang kada kami. Okay. Atoy anak ko, umay kaikan iti sidaan. Ado nga medyo inluto ni manang mo Cynthia. Iso nga umay kaikan, tapno sana ka na yun nga itiruar ti panganam. Agsida kamot iti nataeng. Agyaman nanang. Ay na, talaga akailiw kumatan tinatang. Diyak mo't ngaminin masango ti agluto. Iso nga rod apaligwan kan. Ala, mangan kan. Taga-awid ak matan. Tapno sa anak amarabyan di tadalan. Sige nga rod nanang, agan-anad kayo. Kat agyaman akmanan. Pasensya ka na kabsat. Ngam talaga nga inturturod kung tiyo masidagkan ka, takasapulak ti kwarta. Na ospital nga min ni baby, kat kasapulan na tinakkel agatad. Kurang ti kwarta mi. Numabalin, umutang kami pa'y kuma. Tain inutan mi matlaang abayadan. Sige manang. Manuayat ti kasapulam. 20,000 ading ko. Sige, manang. Tamang irwarak to pa iti kwarta intong bigat. Ay na, agyaman na kading ko. Imbaglakit din, taanda ka ana-ano sa kabsat ko. Awan anyaman na, manang. Asino kumati agtitinulong? No saan ada tayo? Mabalin ka di nga awisan ka inton madamdama? Sa dino? Iti bar? Apay, saan ka di nga umininom? Sagpaminsan. No kasta, agrelax ka mat. Sumurot ka kanyak, tapno saan apuro ka trabaho. Sige. Sana bale. Ta saan mat akanayon? Mabalin ka din nga arakupan ka. Ne, Cynthia.
Anya ka din ti araramidam. Oh, come on, Rene. Saan na ka di akorsonada? Addan asawa ko nakmatkan ka. Asawam lata ti asawam. Ngamit ha? Siyak, di adda dito'y abay mo. Anya? Agayatak ka, Rene. Isa pangasim. Ayatan na kumamat. Kasano da ito yan? Nasulisugak ka ni Cynthia. Namin anon adaras nga anda napasamak kada kami. Kasanon, numaamuan ni Ellen. Di naklakid di mapakawan. Saan arumbang amamuan na? Jack kayat ngagsakit tinakam na. Nang runa, kat addan iti adayo. Hello, Ellen. Sino ni Cynthia, ha? Ha? Apay. Anya ti mapaspasamak. Apay ngagsangsangit ka. Amom ka di ang nag-friend request kanya. Inaccept ko. Kat di namin na ti relasyon niya. Anya? Ngam awan relasyon mi. Jack inlimod kan kwa na. Nga da asawak. Kat si kadayjay. Awan relasyon niyo. Nga madda mapaspasamak kada kayo. Pakawanan na kuma Ellen. Ngam nasulisog aklaang. Iso ti masidag kanyak. Kaputa kayat mo man. No saan mo kumakayat? Inadaywam ko man. Lalaki ak, Ellen. Saan arason day Rene? Tapno pasakitan na kakastoy. Ellen, pakawanan na kuma. Agsinatan. Saan? Awan ti agsina. Ituloy talatta no anya dagiti plano ta. Gaputa si kati asawak. Kita niya ti kayat mo nga ramidag. Aklo naglatan dagiti raramidam. Liklika ko ni Cynthia. Nalpasan ng pinasaktan na Rene. Ha? Ellen! Hello! Awanan. Imbabanan. Ti awanan ba ina Cynthia? Anya ti imbagbagam ka ni Ellen. Apay an aramid mo ti kastoy. Imbagakon kan ka ididam pay. Nga addan asawak. Gaputa mo kasan mo pay mat nga asawa. Mangnamnama ak asyak ti pilyam Rene. Mangnamnama ak ayatan nakmat. Ni Ellen ti ay ayatak. Awan ingkarik kan ka, Cynthia. Sikat imasidig kanyak. Sikat inanggargari kanyak. Ita, apaan na kung ti asawak. Saan ka mapakawan no isinanak ni Ellen? Kasta ti panagayat mo ka ni Ellen. Amum dayta, sipud damo pay. Isu adinak mapabasol. Nagsakit, Rene. Nagsakit nga awatan na dinak maayat. Pasensya kan. No riniribok ko tibiyag mo. Hindi ka madanagan. Umadayo akon kan ka. Katagkindawak mo titi pamakawan ka ni Ellen. Iba ka kasana kasinaan. Gaputa isuti ay ayatan. Pangaasim Rene. Awan pa'y kwartak ita. Saan pa'y kumamata singiran? Saan ngagsingir ti mayak manang? Anya nga ron? Kan, apayakas laborido ka? Pangasim manang. Awagam ni Ellen. Di na sungsungbatan dagiti awag ko. Apay mat? Ada na aramid ko abasol, manang. Anya tinaramid mo? Nasulisugak iti sa bali a babae. Anya? Kasanwa na aramid mo ti kasta? Sorry, manang. Ngamday jay a babae ti masidag kanyak. Saan arasunday ta Rene? Manang, pangasim. Tulungan na kuma. Awagam ni Ellen. Kat kasaritam. Ibagam asungbatan na ti awag ko. Ayan ti ibagbagam a babae. Kayat ko akasao. Awanan manang. Imadayon. Ay, nagar-aramid ka iti problemam.
Kasanon no saan na ka mapakawan ni Ellen? Saan ang mabalin manang? Jack maaklo na sinaanak ni Ellen. Matlagayam. Apay nga rod adi ka nagpanunot. Aklo na ka nagkamaliak manang. Ngam awanan maaramidak. Iso apang nga asim. Tulungan na kuma. Agyaman nak, ta sinong batam ti awag ko, Ellen. Pati ti kabsat mo iramraman mo. Gaputa di na kaya tasong batan. Iso nagpatulong akan kwa na. Di ka laagbain anang ibaga iti kabsat mo ti aramid mo. Gaputa jak amon ti aramidak. Mabagtita, no sinaanak, Ellen. Matlagayam. Apay nga rod at tinutupam day di ababae. Pakawanan na kuman. Saanan ang maulit day jay? Talaga asaanan ang maulit. Anyat kaya't mo asawan. Sinaan na kon? Apay, day tati kayat mo ang mapasama. Saan? Diyak kayat. Diyak kayat asinaan nak. Agyaman ka taimawag day di asintya. Kat linaw-lawagan na ti amin. Iso nga agawid akon. Kat saan akon nga agsubli dito'y abroad. Agpayso. Wan, tapno saan akalukwan tar aramidam dita. No kasta, kaano ti panagawid mo? Sukunan ka. Umawag ak tumanan kan ka. Agyaman nak Ellen. Tainik kan nak, iti may kadwa gundaway. Ita, nagkasar kamin kini Ellen, Mr. Longley. Nangibangon kamin iti negosyo na. Ta iso ti pagbisbisian na ita. Tuy pagayam mo, Rene. Agyaman ak pagayam Rene, iti dayto apakasaritaam. Ket ti makunak, agyaman ka, tanaikan ka pa iti may kadwa agundaway. Ket agbalin ko maaliksyon kada tayo dagiti kapadasan tayo iti biyag. Saan mon nga ulitin ti inaramid mo? Tanupod no nga ay ayatem ti may sa tao, saan mo ama itured, apasakitan ti riknana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan arine. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.